Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajingnya soy hapadangki club bat kirang ilakai, lengba ka interclub transfer of players jong ke Shillong Sport Association. Kelawan Pausendon da ke record ya soy ke batmai. Hadu ke janmiat jong ke lai potrek ubana yayong arajar kat kendai, balakang no ya kajingnya soy. Mentah ka kenti kajingnya soy hapadangki rang ilakai bat ki club baper-baper, kalakan jo sya ka arspa san pongon. Kam haswa jong kani kajingnya soy ke bakhambon ba, hapadangki rang ilakai bat ki club. Kedai house nam araja kat saw, ha ka ba kajing soy kalong hadu arspa saw persangon. Mentah kesamai kini kajing soy kala kamkiu, hadin ba ka kanhon MLP football team, kelawan ra ya kumbasan ngot kirang ilakai ban soy kam hadin namar ya mentah kini kisan ngot kirang ilakai kidang don cabar jong kejela, bat kin sawan pai kam hadin. U General Secretary jong ka Shillong Sports Association uba SS Rapthap ha kejekran bat ke Batisi TV. Ulai tu baka kanhon ke balawan sakmat ban soy bon ngot kirang ilakai ha kani ke kenti. Kadai ke kanhon jong Garanti Sports Club. Kebalawan ra hadu kanyo ngot kirang ilakai bot pat saka kanhon Smith Sports Club. Kebalai soy temai hadu kandai ngot kirang ilakai. Shushu ba SS Rapthap ulai tu ru basyan on sasyong jalang na kebenta ban penbena ya ke almanak ilakai football jong kesamai ke ban salong. Kada ta kam da dan ni kata ta jadi tong yang abang ka ban profil dia bang ka ban system bang nyarap ka tim bang pois ka thong ban yo ka nam jo hasilong te like kladan ha ju ka level ka de SPL te baro kilong la kum ju hi bang im de ban ken dunai we kalau ngaju baro nadin bang ila ya kendu bek official coach di kelai musim ini ba kidon ketemu ke ba skmat ba ko penkiu ya di kentam ini kasih ko penkiu bang kampus sekui ketong di menyerap mem kerenti ru barang su kiu mentah ka production di lembag cemceng lemcengi ngatrai kasih kemah di kum ki player hi sen bang ajanya kena klub ngidon hi ketemu ba min job ba tingin melak bandong par hamar hakikim tingin melak bandong bangin su job ba andre ngin persang kat balak hi bangin posak ketong ngin ra ya ka Shillong League da ya terus di kidan art league aka namata karanti kita ki option kolong ba bingkwa banlong ba to be the best team apa Shillong Premier League to be the best team kidan art league option kata kolong ba way to create the best apa art long to hire the best tementa ban create the best ngipat la ada kata ngipat dan ka academy ti ngiliak ko ngi hire the best ti kani kada ko pelong wingi bangin wad iki player ba Hampton sai hapok ka jela ka jungi khamtam ikasi bakin jelek ka na klub ka jungi te kumba ka thong hi jong Garanti Sports Club ka dei ban yo nam ka nam jing job ha kani ka jingilek ka pok pulu ba khamtam ru bangin nang la ban kiu na ka we ka level sikoi ka level ti pelong ngi bangin wat ik players bakan sai ba khumpiu ru bangin kin la ban jelek ka ba na ka we ka sinam sikoi ka sinam bat ka klub ka jungi expectation lene ka goal jong every club hi kadon ya kata ban yo ya ban ra ka thom ti dari ka expectation pat ka long tang ka jumpa sini la dangin trish to ti na kalian ka club ka jongi pat ini trish tom kat bala coach big players kamju ru berkat management hi berko jong club ka jongi ni trish tom kat bala yo ban ra ya kana ma jing job ha ka sini kuning kong hi bingirum ko ka Shillong Premier League ngin yo ra no ya jing job ta hingi sign contract satang sistem bat ki players okay tu ong hi pi te ngimla ban batai in amount andre kumun suong pa je pingin supun syai kata kalong habaro hi ki club la deka kanu sport ru kidan ki grade kidan players ka grade A grade B grade C ha grade D pa ka jing C ka player kam ta ter kat kum ka record hi jongi te ka ba kani ka ri ba buntam em thosnem ka ba kham tam ya ka arjar khatsaw ngi ki bon chikni ban san transfer ki dong do aspa sok samun lim tausnem hadu inta khang ini ka transfer kidan aspa san pung kani ka dei ka kerukom bapenya jong Shillong Sport Association nadu sport barim ba haban de ini ka club transfer ma blai ba kan laj ke protest ni ka tai khapor ba ki la kai game mar micha ri jong utai rai de nang ta kunu sya ni rai de antam sya ni ngi penmi de kani ka club transfer ka mut bula sai to club ha ba ni de ba nak to club nam ta tu sistem bula sai Mentau senam arjakat kendai ke Shillong Sports Association kan sedang saya ke samai lakai jong ke Under 18 Premier League
dak berpelong shwa ya ka screening hakan reu tereng mentau bena jembang arhajar kat khandai hapok madan polo Shillong kiken hon ki banyak kon hakan ke lempung mentau snam arhajar kat khandai kindon khat artli baro hakaba kinya kon marsisian hapadang paramaki bat ki artli kiken hon bakhor bon pon kin pen khreapat banyak kon ya ka nam lado haba khen kolom ya ka jela kai ka under 18 Premier League menta ka snam kandon hadu reu pun reu tli Kau ingkong bagay ka jing pelat dungi yang ini first division club bagi sementara ka under 18. Aba impai perkat aba do santli team la klub yang sementara lang kagani ka under 18 SPL team. Fi bros kata hi pelong tang ini jongki SPL team. Di hari kedan ke jing mut bobon malang kini kamtam lagi SPL team yang boleh film invite kambun lagi team. Kin kami kambun ki player, kin kam expose bon ki player. Thì ông đó em tao xem thì phải thì persiang thì cái ý mà cái xây dựng của mình haka bola lig ni kondok itu ke under 19 hadin pat Kaya ka sistem ko po ingin haban kondok itu under 18 te kadon hi ke jing seiso haka ba kinigi under 18 kilo yong te delang ba kita kidak kisin kemudian sa plilat lang katukan ni plilat lang ki team ki badan ke division first division kenapa ke competition kan kamlong itana baru ban kamla banyak demi players ba kejung mentoy kan long hiya ka ya ka ontang ya ka SSA kan tami ke tim bat ke jelah yo ni ba ki club dan baru ki club ki tristam hilang ba ki coach jam ki tikila hi ban produce ki players kumba tani ke Shillong Sport san jong ni hi long asan ba ka nong ba jong state kejongi hoi kalau long nong ba na ko ka asam na ko asam ka football kalau ga kani ka Shillong ka meka football tenya ni aka ke jingero iki coach ki club ba fair ma de long ba jongki ni kong ka asan bola rim tam hila iban berpau kam si jong kan kalendar ng asyong hanika tournament committee ke barim mari haban syong kloy no syagi maap ini ka IGM beri bersama di raya decide di katukan ni ke kalendar kan kum ka under 18 bagi labo bahkan sedang hubungan April hubungan Mei di mun nya syaflang hi kum bagi labo kalendar di bat ke jiwe ru ngin hab ya per hindia ki kum kalendar labo nomor ba ra kham slam dia kepot di in syong ubud ini ka council tmai ngin form committee mentau ubud ban in sa apen tips si club di kalendar fair kam tak